6. ders. Üstün ince harfleri E sesiyle, kalın harfleri A sesiyle okutur. Me, ra, emera, te, ra, ke, terake, ze, he, be, zehebe, me, ne, a, mena'a, ha, te, me, hateme, a, be, se, abese, sa, be, ra, sabera, za, le, me, zaleme, be, a, fe, ba'ase, ra, fe, a, rafa'a, ze, ke, ra, zekera, de, ha, le, dehale, ke, te, me, keteme, se, he, ra, sehera.